Nanti kathar le hai ke chini lo ke di lage alang litum ke bongo sena ri deng si ko bongo sena pen bihari tum a vote pen si election ke hai alang litum lama se alang litum thar le hai der lo la hello itum tribal tum an la pen khilonjia khomia la pen adivasi tum an chelang pet pen jok si litum election pape hai he de hala election ke hai tum si thar de unji lage lo long si top de pamo heta lam pen jing bar ikre ko nali tuma phan da semet ke dam tanga por hot pijia ka te song participate dunde tami non bang nali tula bang so issue ken pon ke nali tum la ke ratchari ali ke change phansi bang so a topic bang ken pon se a koi to ko basi ko lage ni li tung ge jiklo jon clear frang men si ni tung a program ke thik lage hala jiklo jon clear frang me jiklo pen si ni tung ya pinia program ke thik ken te hala so pen si la an da claim ji pun tum pu at lage athema election hot ke de election hot ke alang litum pulo election hai lo te tang det lo te eviction ji pulo election hai der mat bang eviction se de age election ke hai tum se eviction ji ken te la hello APSLC supporters la pen protester atuma phan khang et la sila so ko thako kisi ko la ke ilitum neliga phere neliga chini ke bongo sena RSS atum phan bihari atum phan ka phere pen joksi Mona Chauhan phan ka phere pen la pen Pawan Kumar Rai phan Ojit De phan ka phere pen joksi alang litum eviction hai hedet la pen ni litum phan pini meeting pen dolong le ja kam ke claim la alang litum pen nali tum next agenda ko pe ko sa ni litum agenda ke la awareness program ke do bom po ni tum ke claim bom po la pen ke ason doi la non ma ke nang than et ne der la mang ke address la phan ke loji pulo tan te DCC lo nang ji la se ne tum DCC lo nang ji la pen ke akopian ke CM phan ta lopo la pen APDCL phan ta lopo la pen ke home ministry phan ta lopo governor phan ta lopo la pen president phan ke lo ke ne tu demand ke na ke mo pen ta ye lo autonomous state de mathata ningkan pokebra po ta so selu Article 244 A ke tu peta ilitum ke thek the pen jok no anda long le election ke hai tu mangai hang tu thek the yang ke hang the ke tu mangai election da hai tu the la pui we se plang tho mangai ama da pula ben ma tu long le bin hen ba PGR puchak ta na tum do PGR puchak ta ni tu arni si het do eklo si do na tum ki posit do ni ke der lo da ke hala ke ba anu ka pre tum se claim athema tuliram rong hang si tipu ke di arni si protest arni si pro ni si bang pharohini munti ke toyut bomati poisa ta lang li si grab dun bomati ai BJP long bang opilo ne VGR ni si ta pini videt lo kan de pa ye chok pa ye theng re ni li tu nge chok se theng ning dok de ke akam si ke chun nai la si ai na teng si ke claim nai high command ta se la high powered committee ke claim nahi akam da hadak law long tok te le law long to ande council hello state of Assam lo udah kan da power land and revenue apu thakke alang litum le claim nang ko Okay, sir. Pini laso memorandum kasamit RG ding fik kasin tum kar julong lo. Sita pini bang armung kom he kopi pone. armu kom hek atheke chisik pe me lo ka tum ta wang lo amat alang litum gari ka dok ka pe mane khang thip bange har am tereng chinthong sorphan amria sorphan am tereng long khang thip bithung sorphan khang thip koplia long amreng sorphan khang thip hamren sorphan khang cheng lo awot thalang so long lopuson yu bi la ku na thu kajironga na tu khang thip siloni jan khang thip laben dilai men along aprek la fu yu khang wa dat pu paro khwa long an ta khang lap dok muka bethi pen bukulia bethi khang lap la hello amuni ke sir non ke na tum ke hempre ke puthak si top priority lo la si nona bang ke six schedule ke si themu pu ke rong e than thelik lo bo non ke hempre si nang vek pu si than vet pu bo la ke six schedule themu pu yok ta than the ke na tum ke aprang ke la si dambom ke na tum ke themu popot ka leader na tum ke non ke hempre si chelar notification lo la si la kalilo ke chelar kalilo nang litung ke chini si chok chela anang li hala six schedule thek thek autonomous state ta wede ji ke na tum ke non ke hempre si top priority aprang six schedule ko lo aprang bene kali sir kalang lo nilitum nili 2016 arni HSDC aphan
neli ki putekang neli hadak sidul asahut itu autonomous state ke hang bom lo amat ke hang abatai tin sik sidul power bang je than chet titi je surrender de titi la si autonomous state hang vek na bolong vek nahi sedala ke hang un hot autonomous sik sidul power bang je surrender nang ni ai chini ne de sama si je surrender bom lo la si ka pa chini nang ya phan ni tum claim nang kok lo sik sidul article 244 a long tok do kente sik sidul paragraph 20 pen si autonomous state claim ji pada ka tok do ke nang li tu ke thek the pen jok si 1995 aning kan long le aron ta input to ang we to that lo ke alienation of land itu sik sidul ke thek the por lo ke la kan ta sir non tribal fund deletion bang ade lo ke nang li ta ke thek the bang la si hedi sir non tribal deletion nang ibu ade lo ke 2011 aning kan sir non tribal fund deletion bang ade lo 2011 aning kan non tribal fund deletion bang ade lo sir 2011 aning kan MOS ka so here hot hala so hot paragraph 2 subparagraph 7 apot ke chiwar thu choroman state election commission pan power chipi det ke di more power hang po Sir, power ke non-tribal- do ani chiwar thu sir non tribal issues bang ade lo non tribal atumben ni tungi pu bom lo kai non tribal issues bang non ta be sir ka ke thanai kan thanai tuliram ro non ke issues bang ade lo nang tung yan ta ha nang ing thanang ji bu ade lo non bang ke ing than po lage Dan nang tung ga wi ke lo. kang than ni tha be ing than war chogi ma Allah selam na langgu ala tuma issues bang Allah ade selam na lo langgu issues bang ade paragraph lo 2 subparagraph 7 tuliram ro hang long si dulo le Nang tuma issues bang ade Allah selam ade le lo den ke Allah selam le tike ing than no nang tuma issues bang ade jo si ing than war me pute nang li people ing than war rede ing than no nang li nang tuma issues bang people nang se li ve than no nang tuma issues bang people se ve nang li nang tuma issues bang people se ve un e Nang itu mah issues bang, people say itu. kente Allah salam le det ke ni tum high court में ni tum order ke be pass lo kente nang tuma issues bang people se ve lo sir non ke dolo lage Allah salam le det nang li tapuan lu nang ni Allah salam det tik ke administration ke claim administration ke sir issues bang nang tum changes bang son si de ko mo la so bang sini issue the change siloti lage 2 paragraph 2 subparagraph 7 mandate six schedule long sidu sir so bang awareness nang tum dong epi lo sir long le pin le tok ti sir nang tum la so sir la so awareness bang tum long long ko ni lu nang ne la so awareness bang nang tum ko ni kita ke sir nang li chi pilu nang ne ndai nang li ta chi pilu nang sir ko mo du sir nang li lo no de avede pu nang li pu bom ke ko na lo sir nang li ni phan la ke mati non Nang na tum pe klang awareness people si pi ke da acha la ta ma vela la mang ke nang li tum pin ni do ma nang arju ji sir nang li people si ni question bang nang tha ke lo sir nang li people si question tha ke lo sir ni card ju nang tha lu ke nang pe klang lu ke awareness nang tum people nang pe klang awareness nang tum people si bom lu ke issue liram man people arju hai hede awareness nang li phan paper tu liram nang ji because ya bor arju hai hede nang li tu liram pha aprang section liram si na koi dun bodi nang li ali tu liram ali bongo se na koi dun nang li pha lagi bongo se na nang li ke bongo se na nang li nang li ke bongo se na 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 down with bongo se na nang li ali tu liram ali bongo se na koi dun nang li pha lagi bongo se na nang li ke 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 bongo se na down with bongo se na